Hello friends, tinini katal job ni notification ka Indo Tibetan Border Police Force, Ministry of Home Affairs, Government of Indian Bisingtina lajaknai to the post of Head Constable te LDC in lajaknai te Indo Tibetan Border Police Force ni bagai online application khlain thake Indian citizen ongni nang chajak Indian citizen ke o job ni bagai apply khlai mana te lajaknai Head Constable te LDC in lajaknai Group C non gazetted te job ni bagai selection khlajaknai temporary basic na te pore ke permanent na khlajaknai te pay scale jak tongo level 4 pay matrix rajak tongo 25500 ni simi 81100 jara rajaknai 7 CPC ni bising rajaknai te selection candidate ni bagai India ni je kono jaga no posting kalai mana ni sajak pating ke chanta o job ni bagai vacancies na lenai Head Constable chalarok ni bagai vacancy tongo UR ni ke 55 H ni ke 22 te ST ni ke 20 tongo OBC ni ke 24 EWS ni bagai 14 te total tongo 135 te Head Constable female ni bagai tongo UR 10 HC 4 ST 3 OBC 4 EWS 2 te total ke 23 te total miligi no or vacancy tongnai 158 te Head Constable LDC ni bagai hinke or lajaknai UR ni bagai 74 HC ni bagai 8 ST ni bagai 8 te total ke 90 ta post tongo o job ni bagai application fee jak tongo general ni bagai 100 rupees te jak tongo females ex servicemen candidate belong to HC ST roni bagai hinke iro application fee ni nangge ni saja fading ke chata bai eligibility condition lenai nama post jak tongo Head Constable ni bagai hinke 18 to 25 years taro eligible jaknai HC ST OBC ex servicemen candidates ni bagai te noroni as count khlajaknai 1 tarik 1 मास 2022 tarik jarana count khlajaknai tai ero rojak tongo 2 tarik 1 मास 1997 ni sakango jara jonmo ongnai rok norongke o job ni bagai eligible kore ni sajak tai rojak tongo B number Head Constable LDC ni bagai hinke up to 35 years jara taina apply khlai manai tera cut off der jak tongo 1 tarik 1 मास 2022 jara taina as count khlajaknai tai norokni jara 2 tarik 1 मास 1987 sonni sakango jara achijak ba derba tongnai rok norok o job ni bagai apply khlai maya ni sajak tai o job ni bagai education qualification nangnai intermediate or high secondary class 12 pass khaja nangnai tai skill test jak tongo tai typing speed nangnai English or Hindi English phana tai Hindi phana typing speed tong nangnai tai English jak tongo per minute 35 word tai Hindi jak tongo 30 word per minute typing speed tong nangnai ni sajak to friends o job ni bagai jang apply khlain thangke jang online mode ni apply makainai tai ro jak tongo website ni link o link tin habina jang o job ni bagai apply makainai to friends nora o job ni bagai apply khlainai ke ang apply ni link no ang video ni description ro rinai tai naro video ni description habaino apply khlai di pari engagement abo o job ni bagai selection process na lenai selection process jak tongo physical efficiency test physical standard test written test skill test document detailed medical examination review medical examination o bahaino selection khlajaknai to friends o job ni bagai online application starungnai 8 June 2022 ni simi 7 July 2022 jorano cholanai to friends omonka Indo Tibetan Border Police Force ni bisingtini katal job ni notification khormani omo hai katal job ni video naina bagai hastene job channel subscribe kai support khai di।